Yo ngobrol bahasa trompet ya ayah ibu itu. Ya yang ditanya tita tadi ceri. Oh nya cenah. Kayak ayo ujang di Thailand di mana? Siga orang Thailand. Oh sanes. Di Korea sanes. Ayo ujang orang mana tuh sebenarnya? Oh di Indonesia, orang Indonesia pribumi. Oh nya orang Indonesia. Kira Indonesia teh lega. Di mana Indonesia na? Korea di Jawa di mana? Sumatera di mana di? Oh di Tasik. Di Tasik. Oh kalau Bandung di Bandung geus apa lah? Ya cenah di Bandung geus lah. Kira Bandung teh lega. Koyo di naon di mana deui Bandung teh? Di mana di Bandung Lajang? Lagu berondong garing urang Majalaya setan. Oh nya bener. Kira ai bapak gawe naon bapak? Ai bapak. Bener tukang peuyeum. Aduh alhamdulillah. Jangonya syukur jang nuhun